Belum orang Radio Nasional FM, no orang televisão no Zemen, Macadome e a Cristo. Hasor mal falei ao Padre Carleto da Costa Araújo, o Carme programa Haburas Vida Espiritual Nean. O entatame é domingo comum badala rua no Loresin Hitunian. Leitura serenebe hak tuir maita tu refleta hamotuk e é domingo kumana que danemak maroma fo convite maita hototu a tu rola parte iha na inha festa. Antes ita refleta hamotuk evangelho dane ha convida ita hototu a tu rona hamotuk maroma que evangelho. Nebema se fote os evangelista São Mateus nian capítulo rua no resin rua versículo ida to sanolo resin rua. E a tempo neba Jesus colhia fale hoai na noi hodedeham basera. Renu lalehan nian hanesan liurai da nebe halo festa kabem banewan mane. Ni haruka atan sira atu babolu convidado sira ba festa. Mai be sira lakohi mai. Ni haruka tan atan sira selok dehan ba convidado sira ai ham pronto tiaona. Hau nia karau ho balada bokur sira oho tiaona. Buat hotu na tiaona mai festa casamento. Mai be hanesian lia ida lakona sira, ida batia nia toos, ida bania contrato. Sira selu karti atan sira, baku sira no oho sira. Liurai larana kali tebes. Harukania soldado sira atu oho ema at sira nee. Hodi sunu sira nia cidade. Hafoi nia dehambatan sira. Festa cabem prontona, mas be convidado sira laçoi. Ne duni e me ba dalan sira hodi convida ba festa cabenian ema hotunebe imhetan. Atan sira saiduni badalan sira no halibur hamutuk ema hotunebe sira hetan. Diak no at halafatim festa cabenian nakon hobainaka. Wain hira liurai tama atu hare bainaka sira ni hare ema ida nebe lahatais unuk festa nian. Nia deham ba emane. Belun oinsa otama ihene lahatais festa cabenian. Emane nono kela. Tane liurai deham batan sira imikeisi meti ni liman ho ain. Soinia banakuku ni heliur. Ihene ba ema setanes no runehan. Basa nai bolu ema barak mai be hili uito andet. Maluk doben sira makadomi ia Cristo. Evangelho ne beita foi em rona dadan colia konaba aina noi convite ba festa nian. Ita relai figura sira ne bema haktur maita ia evangelho ne bema foi ita rona dadan. Festa nain mak maramak. Fatin festa nian mak ren walalehan. Festa nain halo festa baniniawan. Nineawane ma Messias maramak niawan. Convidado sira pada huluk mak ema judeu sira. Sira nebe mak nudar povo nebe mak maramak hili. No convidado sira ne ikus liu mak participa ya na festa mak ema zintiu sira, ema kiak sira, ema salarain sira. Nainia manuain sira mak nainia profeta sira. Nailulik sira, liurai sira, hozui sira nebe mak maromak haruka bebek mai he maromak ne povnya led, hodi fuhanoin sira, hodi hato maromak ne mensazan, mai be hanesan hak tuiri he evangelho nebe hintarona, manu ain sira ne barak ema lasimu, barak ema duni, barak ema baku, no barak liu ema oho sira, tamba mensazan nebe serlore maromak, ba maromak ne povo. Ita reflete di dia o hare klian liu ba evangelho nebe ohin haktuir maita. Reinu lalehan maramak perpara ba ita hotu ba ema fier nainian. Ita hare Antigo Testamento o insamak maramak hile povo Israel sai povo nebe hetan privilégio.
sai povo da nebe marama tal confiança atu bali atu morestuir no atu halatuir na ini confiança ka atu simu marama ne mensagem sira nebe mak dalawai marama haruka maya sira liusinia manuan sira mai be privilégio da nebe ma povo judeu ka povo Israel sira simu halo sira lokoan halo sira morisi arrogância halo sira haluhan katak sira tengke moris hodi fierba maramak hodi fierba sira nyenai nebe salva sira nebe ma proteza sira hosi sira nya moris ototu wenhira povo Israel sira lasimu maramak nia mensagem que lasimu maramak nia sagrada escritura nebe marama haruka mais sira antau marama tem que buscar dalam seluk. Dalam maromak loke oportunidade ba ema salalaik sera. Ba nação gentil sera. Ba ema seremela conhece maromak. Maromak for oportunidade ba sira atu sira mos pertence ba maromak na festa. O atu sira mos bele participa ia na ina festa nebe maromak prepara mai ita hototum. Ita hareba peregrinação fé cristão nian. O hareba peregrinação fé ida nian. Ita tudo consciente. Ita tudo fier katak. Maromak haraik maita graça no manek oin. Maromak prepara maita ema fier na insira reino lalehan. Reino lalehan be maromak haraik hela o maromak prepara hela ba ema fier na insira. Mai be atbele moris katbele hetan. O atbele participa no tama e reino lalehan las fácil. Tamba maromak mos fonine critério maita. Critério siranemak ita tem que hatais baitanian santidade maromak nian. Atbele fatais baitanian santidade maromak nian mak ita tem que obediência total ba maromak ni mandamento sira liliu ni confiança nebemak ni haraik teona ba ni povo. O confiança nebemak ni forteona ba ema fierna in sira. Convite bana in festa. Sira simu no hetan. Hanesan ohin he evangelho nebe haktuir maita. Mai be tamba preocupação mundo nenian. Tamba atividade, tamba desejo, tamba vontade, tamba gosto nebe ema kuda ou ema cria hemenian dala barak ema simu te convite maromak nian mai be ema la foan ou ema la disponibilidade artu participa atu presente ia na inia festa idane. Realidade idane ita bela hasori ita experiência moris lorenian. Ita hari ita nia maluk barak mak fiar bamramak. Ita nia maluk barak marona maromni evangelho. Barak mahatene diat maromak nia sagrada escritura sera. Mai be inia questão makne. Dala barak ita difícil atu implementa, atu prática maromak nia manamendo serena ita rona no ita hatene didiak. Hanesan ho povo Israel sira. Sira confia serena kadang dar povo dan be maromak hili o povo escolhido. Mai be ho privilégio dane sira haluhan katak sira tem que na fatin ta obediência ba maromak nia manamendo sira. Atbele moris na fatin he graça dane o atbele moris na fatin he privilégio dane sira tem que tau sereni obediência ode moris tuir na hala tuir. Mai be ia prática serla hala tuir. Tamanema ita le ita hare ia pregnação povo Israel ne o Antigo Testamento no mai toi Novo Testamento nian. Ita re nebama o insama maramak fo sanção. Hodi castigo povo nebe la obedece bamramak. Hodi castigo povo Israel nebe la fiel la obedece ba maromak nia mandamento sira. Ita hare dala barak maromak entrega sira ba sira ni funu balok sira. Sira sai dadur ia Babilonia, ia Egipto, ia emi Filisteu sira ni ukun. No castigo barabarak nebe sira simu tamba sira ni disobediência idane. Ita liga ho ita ini experiência moris ka ita ni pregnação fé cristão ita ida knian. Convite ba festa nebe maromak foba ema hototo mak maromak nia evangelho.
Nebemak manifesta keinkarnian ia Jesus Cristo na ini awan. Ia neba maromak niwan mak sai noibu ba festa ne. No maromak niwan idane mak mai ia povo Israel senelet. No convidado sira o maromak nia povo mak sai noiva. Nebemak maromak fo convite a tu participamos ia na inia festa hori sai noiva ba maromak nia noiva. Mai be convite nebemak maromak fo ba ita dala barak ita la preocupa o dala barak ita la tau atenção hori participa ia maromnia convite dane. Ita hala ili ba ita nia gosto sira ita nia vontade sira. Nebema dala barak hala ita morisse pecado o dala barak hala ita morisse na kukonhalaran. Convite a tu participa o atu pertence ba maromak niri lalehan maromak fomai ita hototo. Tambane depende ba ita nia disponibilidade. Depende ba ita ida nia fiar. Hakarak atu participa iha maromak nia festa ida nekala. Ita hakarak anto ita tenke fahatai sitanian hatais festa nian. Hatais festa nian mak saida. Ita teke santifica itenian, o ita teke purifica itenian, ho maromak nia manamento sira, o ho maromak nia benção sira. Forrata itenian ho maromak nia graça, forrata itenian ho maromak nia benção. Atunune ita suendunik bahe convite nebe maromak fomaita. Reino lalehan maromak prepara ba ema hototo. Atu pertence ba reino lalehan dane depende mai ita ida. Maromak fona condição hototo. Maromak fona possibilidade hototo atu ita participa ia reino lalehan maromak nian. Ita ne morise mundo ne buat nebe ma ita halo ia mundo ne. Ida ne ma sai sasukat ma ita atu ita bele to ia reino lalehan kala. Tamane belo no vencera. Ia domingo kemana ke dane hawakara convida ita hototo atu haredi dia baitanya peregrinação fiar cristão ninian. Ita hakasona itenian atu cumpre maromak nia manamento serenebe maromak foma ita kalai. Manamento maromak dia mak domine be ita haturo lastet ba maromak mai be domine be ita haturo mos baitanya sa selok sira. Domine be ma ita haturo ba ma selok lihu si itenia halok dia sira. Itenia ação prática hori hatamba maromania convite mak itenia halok sira. Tamba itenia halok sira mak sai sasukat ba itenia salvação. Itenia moris dia itenia vida santidade mak sai dalan profissão maita atubele to iha paromnya reino lalehan ka atubele participa iha maromak nia festa nebemak maromak preparaona nebemak maromak hadiah ona ba ema fierna insira. Tamana ita haru hamba maromak atu itamos pertence ba festa dane atu itamos moris iha maromania graça horisai maromak nia oan horisai maromak nia saseluk nebemak ita hetan kaita simu tamba graça nebe maroma haraik mai ita ida-idak.